Egun on danoi, eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Lehenengoko puntua, 2025ko ekainaren 27ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zeo zer esaterik? Aldatu Amorebieta Etxanoko etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kontratua. Sonia, mesedez? Egunon guztioi eta azalduko dizuet apurtxu bet, gaurko saio honetan etxez-etxeko zerbitzuari lotutako punto bi bozkatzera gatoz. Lehenengo honetan kontratuaren handitzea proposatzen da. Zehazki 9,9,86. Hau da, ordu kopurua 24.850 ordutara igoko da. Aldaketa honi esker, zerbitzuaren jarraipena bermatzen da kontratuko orduak handitu egiten direlako eta beraz, erabiltzaile zerbitzua bermatuko zaie. Hau da, aldaketa hau ez onartzeak herritarrek daukaten behar izanan kontra egitea da. Ez geneukan bola magikorik 2021 batean sinatutako kontratuaz ari gara eta eskaera berriek izandako igoera ezin izan genuen aurre ikusi momentu horretan. Zerbitzuaren orduen handitzea, helburua erabiltzaileek dauzkaten beharrei erantzutea da. Hau, hiritartasun batzordetik pasatu zen, azaldu genuen eta aldeko botoekin aurrera atera zen. Orain berriro bozkatu behar da. Ez Isidro hitza eskatu da bai. Bai, zein aldut. Egunon, Sonia, prezioa ez aldatzen, ez? Prezio unitarioa ez aldatzen, ez? Ez aldatzen da, igotzen direla orduek, orduan igoera. Bueno, nik komisioan ere, hau hitz egin genduen, eta dauzkat dudak, eta, bueno, orain azalduko da zer dira, zer egingo dazteta, baina... A ver, la cuestión es, se firma un contrato en el año 21 para los 4 años siguientes y ese contrato tiene una cláusula que yo no he visto justificado en ningún sitio. Si puedes decirme, me lo dices. Fue la pregunta que hice la vez pasada también. ¿Por qué se justifica que se le debe pagar a la empresa una garantía de 20.000 horas, hasta 20.000 horas, aunque trabaje menos, que es lo que ocurrió en los 2 primeros años? 18.600 y pico, 18.600 y pico en el segundo año. Es decir, se le garantiza a la empresa el cobro de 20.000 horas de trabajo, aunque realmente no trabaja. Entonces, pregunté, tú no estabas cuando se hizo eso, pero bueno, pues la que existe, el alcalde tampoco estaba, no está, el que estuvo entonces, la que existe es el responsable del servicio que era Ainhoa, la alcaldesa actual, esa sí está, igual ella me puede contestar. ¿Por qué se hace esa excepción, que es una excepción a la norma que se estaba aplicando en las anteriores y una excepción que ya nos aplica, como luego veremos, en los siguientes pliegos, los pliegos que ahora se traen luego a aprobación? Y tampoco se hace, la empresa Urgatzi firma un contrato en condiciones muy parecidas a las de Amorebieta, pero sin esa cláusula. Allí lo que se dice es lo que ahora se recoge en los pliegos actuales, que se dice, se pagará a la empresa subcontratista en función de la demanda que haga el ayuntamiento de las horas de servicio. Entonces, claro, yo no encuentro justificación a eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que en 2 años hemos estado pagando a la empresa 2.600 horas más y ahora ha hecho más de las 2.000 horas. Luego ahora planteé que se negocie con la empresa la conmutación de las horas que antes no trabajó por las que ha trabajado ahora de más. Y no creo que es una cuestión difícil de negociar, dado que Urgatzi factura al Ayuntamiento de Amorebieta más de 2 millones de euros, o sea que tampoco sería una cuestión. De todas formas, si no hay una explicación, pues efectivamente hay una mala gestión. Se ha pagado de más 2.600 horas, que a 31,5 euros pues son más de 70.000 euros.
esto es una mala gestión. Y entonces, pues yo por eso pido una explicación de dónde está, porque no lo veo. Por eso te pido, Sonia, una explicación, o Ainhoa, que entonces estaría. Bai, Isidoro, lehengo egunean hemen batzordean komentatu genuen bezala, aurreko espediente horretan edo aurreko lizitazioan edo agertzen zena zen minimo bat, 18.000 ordukoa eta maksimo bat. Eta hori enpresari guk kasu honetan bermatu behar genion. Eta gertatzen zena zen zuk esan dozun moduan ez ginela ordu horietara haieketan. Eta 18.000 ordu horietatik 20.000 ordu maksimoetara guk bete behar genuen. Horregaitik urte batean 50.000 ordaindu behar izan zitzaion eman bari zerbitzua eta bestean 30.000 edo. Ezin dizut esan zehatzmeak zeintzu ziren kostua, baina hortik zen. Orduan, lehengo egunean badinotzut batzordean esan zen horrela izan behar zela, eta hori da eman aldizudan esplikazioa. Negoziazioa ezin daiteke egin kontratuan hori jartzen zuelako, minimo batzuk eta maksimo batzuk zeudela. Oraingo honetan zuk esan dozun bezala, hori da hobekuntza bat egin dena eta zuk horrela onartu zen duen, hobeto dauela orain, ez da? Pliego... Kendu dalako, pliego berritik Pliego hori. berrizetan oso beto, por supuesto. Es que pliego berrizetan ez dago hori klausula. Gaitik hori da esplikazioa eman aldizudana, badinotzut gauza batzuk agian txarto egin dira, baina ezin genuen aurre ikusi. Eta orain negoziazioa esan zizun bezala Mikelek ezin daiteke egin horrela zegoelako esarrita. Nik badakit legalmente, o sea, ya sé que legalmente el ayuntamiento está amarrado porque hizo una mala firma. Está agarrado. Yo lo que planteo es que se negocie... Mala firma edo urte horretan ezin zen prebeidu igual edo ezen aurre ikusi, ez dakit. Ez dakit mala, buena, orain ere saiatzen gara ondo egiten gauzak. Saiatzen gara badinotzut, ez daukagu bolatxu hori. Bueno... Ez dakit, Isidoro. Momentu honetan, horregaz ezin leikela eserregin lehengo egunean esan genizun bezala. Bueno, nire ustez orduen da una mala gestión, es un despilfarro de ese dinero. No hubiese ocurrido eso si el servicio estaría municipalizado. Eso no ha podido ocurrir en otros pueblos y lo triste o lo raro es que la misma empresa en Galdácano en las mismas fechas firme otro acuerdo que es más comprensible desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Porque imagínate tú que vas ante un fabricante y le dices, entrégame 20.000 pares de zapatos y aunque solo me entregues 18.000 te voy a pagar 20.000. A que tú no haces ese negocio. Entonces, horregaitik kasu honetan ez da ipini. Claro, hori gero ikusiko dugu, baina hori da asunto, orden. Ez dago les explicacionik, nik uste dut, que es un despilfarro y que, bueno, pero de todas formas, yo estoy en contra de la licitación, o sea que yo de todas formas voy a votar en contra. Pero quiero dejar evidente esto, que no hay una explicación a eso. Esplikazioa ondotxu, explicación badau. Es la que zuk esan dozuna. Hirugarren puntora joko dugu. Onartu Amorebieta Etxanoko udaleko etxez-etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko espedientea. Sonia, mesedez? Bueno, oraingo honetan etxez-etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko espedientea bozkatu beharra daukagu. Puntu honetan. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua funtsezko baliabidea da mendekotasuna hartatzeko sistemaren eta Amorebieta Etxanoko udalaren hurbileko gizarte zerbitzuen barruan. Dependentzia egoeran edo arriskuan edo eta egoera zaurgarrian dauden pertsonak beren ohiko ingurunean hala nola etxean irautea bermatzeaz gain hurbileko eta gizarte balio handiko enplegua sortzen duen zerbitzua da. Horregaitik guztiagaitik puntu honetan arreta eredu batean alde apostu garbia islatzen du. Arreta eredu horretan erabiltzaileak dira ardatz eta horren isla dira labur-labur aztertu nahi nituzken datuetariko batzuk. Aurreko puntuan esan dudan bezala, hori ez daukagu bola magikorik, ez gara adibinoak, baina 3 urteko zerbitzuaren aurre ikuspena egiten saiatu gara. Alde horretatik, plegu horietan jasotzen da erabiltzailei zuzendutako ordu kopuruak nabarmen egin dauela gora,
eta horrekin bat etxez etxeko laguntza zerbitzuaren bizirauteko aurrekontua handitu egiten dela. Orduei dagokionez, egungo lizitazioan gutxieneko ordu kopurua 20.000 ordukoa da, eta gehienekoa 22.600 ordukoa. Etorkizunean, hau da, datorren urtetik aurrera, handitu egingo da. 2026 urtean izango di 25.500. 2027 urtean izango di 26.500 ordu. Eta 2028 urtean 27.500. Ikusten da, igo dela ordu kopurua. Eta zerbitzu honetako bizirauteko aurrekontua ere nabarmen igo da. 2026 urtean 921.596 euro. Igoera 124,55%. 124,55%. 2027an 1.100.000 euro. Igoera oraingoarekin konparatuz 35,28%. Eta 2028an azkenengo urtien izango da 1.041.794 euro. Igoera 40,78%. Esadan asteko batzordean komentatu zenuten, oraingo pleguak, eta orain Isidorok be esan dau, 2021koak baino hobeak ziela. Horregaitik, niri benetan esaten dutxu, eta harritzen dostela, eta egiten diate arraroa, ez bestea plegu horiek. Eta aipatutako hobekuntzaz gain, gehitutako beste hainbat ezaugarri laburbildu nahiko nituzke. Zerbitzua, bi laguntzailekin ematea aukera sartzen da, kasuak horrela behartzen badau. Gero, lehengo egunean debatitu genuen bezala, abenduaren 24ko eta 34ko espezifikotasuna gehitu da. Zerbitzua bermatu eskero, egun bi hauetan orduak jaitsi egin daitezkelarik. Zerbitzuaren eskaintza intentsitatearen igoera kontutan hartu da. Eta zerbitzua eskaintzeko euskera eta berdintasun irizpideak indartu dira eta bermatzea eskatzen da. Eta gero atseden zerbitzua ere jaso da. Etxez etxeko laguntzaren prestazioari atxikitako langileen lan baldintzak hobetzeko eta egonkortasuna sustatzeko zerbitzuaren enpresa esleipendunak alduen neurrian lanaldi osoko kontratazioa eta garapen profesionala sustatuko ditu, lanaldia kontratatzeko eta langile bakoitzaren eremu geografikoak zonifikatzen ahalegindu behar izango da, eta ahalik eta modu bidezkoenean banatuko ditu lankarga fisikoak eta psikologikoak profesionalen artean. Eta amaitzeko plegu hauek baloratzeko orduan jarritako irizpideak zerbitzuaren kalitatea lehenestea du helburu. Eta horretarako enpresek aurkeztu beharreko proiektuak zehaztapen eta berme handiagoak izan beharko dituzte, langileak jaso behar duten prestakuntza eskaintza indartu egiten da, zuzenezko arreta ematen duten profesionalei laguntza psikologikoa eta fisioterapia eskaintzen zaie guztira, eskatzen zaie enpresari emateko guztira 480 ordu, eta zerbitzua hobetzeko atseden zerbitzu orduak 300 ordu arte eta talka garbiketa ere jasotzen dira. Eta aipatu bezala hiritartasun batzordetik pasatu zen eta aldeko botoekin aurrera atera zen. Orain tokatzen da berriro bozkatzea hementxe. Bego? Egunon guztioi. Itxoin. Barkatu, Sonia, bai. Bueno, guke batzordean aurreratu genuen moduan ezeskoa bozkatuko dugu. Ezeskoa bozkatuko dugu batez ere, Sonia, zuk adirazi dozu zerbitzuaren ardatza erabiltzaileak direla, ez? Baina ezinezkoa da, zerbitzu hori, zerbitzu duin bat izatea, langileen lan baldintzak kontuan eduki gabe. Horretan arrazoia ematen dutxut. Lasai, Sonia, bai. Eta barkatu, ezin da langileen lan baldintzak bermatu eta lan baldintzak kontuan hartu gabe, ezin da zerbitzu on bat emon. Eta kasu honetan, ez dugu ikusi, 1000 aldiz bildu zarete langileekin, 1000 aldiz ikusi dituzue langileak kalean beraien lan baldintzen hobekuntzei eskatzen, eta gehiengoei, bat kenduta esango genuke, gehiengoei muzin egin diezue. Besteak beste, esaten duzue, eskatu zute eskarien artean soldata igoera bat zegoen.
ez duzue soldata igoera, negoziazio, hitzarmen kolektiboak aurre ikusten duen soldatatik aragoko soldata igoera bat ez duzue aurre ikusi. Momentu bakar baten ez. Beste aurrekariak badituzue, beste enpresa, beste sail batzuekin egin duzue. Nafarroa zentrokoarekin, nahiz eta zuk esan akordio horrekin ados ez eundela, Nafarroako zentroko langileekin egin duzue. Hitzarmen batetara heldu zarete, hitzarmen amankomun batetara heldu zarete. Eta ez bakarrik udaletxea eta Nafarroako zentroko langilearen arteko akordio bat. Hirukako akordio bat izan zen, urgatzi ere murgildu zenuten akordio horretan. Kasu honetan, aukera badago behintzat hori egiteko eta langileen lan baldintzako hobetzeko batez ere soldatari dagokionean. Era berean, esan duzu eta tramparik ez, Sonia 24-31 dala langileen beste eskari bat, 24-31 jaiegunak izatea, jaso duzuela. Ez, tramparik ez, Sonia, ez duzue jaso duzue 24-31 egun berezi gisa kontsiratu daitezkela, beti ere enpresak horretarako edo aurreikuspen hori egiten baldin badu. Beraz, enpresaren eskuetan usten duzu erabaki hori. Eta ez bakarrik enpresaren eskuetan. Enpresak baiezkoa esan arren, gero gizartekintzako sailak ere baiezkoa eman behar du. Beraz, tramparik ez dituzue jaiegun gisa aurreikusi. Enpresaren eskuetan utzi dituzue. Beraz, jaso edo jaso, egoera berdina da. Eta hauek dira, esan diezazkizuedan adibide batzuk. Beraz, ez esan lege kontu bat dela edo negoziazio kolektiboaren kontu bat dela. Da, borondate politikoaren kontua. Eta beste ezer, nahi baldin bada egin daiteke. Legez zein akordio pribatu bitartez langileen artean. Eta ez dago besterik. Orduan, gero esan dezakezue eta goa betetzen zaizue etengabe, bai kaleetan, bai irratsaioetan, bai elkarrizketetan, arkalaz. 1000 aldiz arkalaz errepikatu arren, 1000 aldiz gezur bat esan arren, gezur hori inondik inora ez da egi bihurtuko. Eta herritarrek badakite, kalean adierazten dutelako, etengabe, kasu honetan langileek, aurreko urteetan beste eragile batzuek, jende ez dago pozik, zuek arkalaz 1000 eta 1000 aldiz errepikatu arren. Eta esan dudan bezala, gezur bat 1000 aldiz errepikatu arren ez da egi bihurtuko. Eta jendea eta Zornotzako herritarrak ez dira tontoak. Ez dira tontoak. Orduan, eta arazoa beti berdina da. Herria, herri gabe egiten duzuela. Herria, herri gabe egiten duzuela. Orduan, beste egunean, eta honekin amaitzen dut Sonia esan zenuen, hau izteko gogoa daukazula. Izugarrizko izteko gogoa daukazula. Arazoa ez zaizu bukatuko. Arazo hau ez zaizu bukatuko. Ez zaizu bukatuko tamalez. Eta langile lan baldintzako betzen ez diren bitartean, arazoa mahai gainean edukiko duzue. Orduan, zuen eskuetan dago, borondate politikoa da, egoera honi irtenbidea ematea. Beste gabe. Eskerrik asko, Bego. Alba? Bueno, ya hemos hablado largo y tendido sobre este punto en los diferentes órganos de la corporación y fuera de estos también. A nuestro grupo le hubiese gustado que este proceso se hubiera dirigido de otra forma y hubiese tenido sobre todo otro final, que estos pliegos que se traen hoy hubiesen recogido de una forma más amplia la reivindicación de las trabajadoras. No ha podido ser y creo sinceramente, como ha dicho Bego, que es una cuestión de voluntad política, porque entiendo perfectamente que el equipo de gobierno no está a favor de la publificación del servicio como hemos puesto encima de la mesa la oposición en algún momento. Pero si subcontratamos un servicio tan importante como es el cuidado de nuestras personas mayores y dependientes, nosotras entendemos que cuanto menos la labor de fiscalización debe ser muy estrecha y, sobre todo, no dejar cuestiones tan importantes como el bienestar de las personas trabajadoras a la interpretación de la empresa que gana la licitación, quien como empresa tiene un objetivo claro y es el beneficio empresarial. Pues a las trabajadoras os queda un largo camino por recorrer. Espero sinceramente que encontréis un espacio amable de negociación colectiva y que consigáis las reivindicaciones que son en beneficio para todas las vecinas y vecinos. Eskerrik asko, Alba. Erantzun, ostantzenik, niteko hiru tema da dire van a picar un poco. Por eso digo que, si quieres empiezo, pero... ¿Hase con las mías, Sonia? Bueno, a ver, hay un tema que discutimos en la comisión y además discutí yo con Miquel. Él decía que no tenía razón yo y que él tenía razón sobre el tema de la coordinadora. En los pliegos anteriores, ni en Galdácano tampoco, se mete a la coordinadora
como trabajador auxiliar o como servicios, pero dentro de la lista de subrogados. Y aquí, esta vez, se mete. Entonces no vemos la razón. Mirando para atrás, no se ve. Parece que antes aquí hubo una discusión. Yo tengo, Sonia, tengo que agradecer a la secretaria que estuvo, Yasone no estuvo y me atendió, creo que se llama Ainara, hice una petición por escrito para que se me pase la documentación de todos los expedientes sobre este tema y tengo que reconocer que me lo habéis pasado. O sea que, por una vez, enhorabuena. Entonces, ¿por qué se mete ahora la figura de la coordinadora a subrogar? Entonces, el otro día, al final en la reunión, Miquel le hicimos abrir la boca y dijo que si antes no se había metido, ahora había que meter. Pero yo sigo sin saber la razón del por qué. Yo entiendo, y discutí con él, que la función de la coordinadora es una función directiva, es la que se encarga de las unidades de producción de esta empresa, que es dar servicios. Ella, la coordinadora, no es una trabajadora que va limpiando culos ni va arreglando las máquinas como un sector de mantenimiento. Es, por tanto, una función directiva. Pero esa función directiva, en los pliegos de las anteriores, lo reconoce porque el ayuntamiento le exige a la empresa subcontratada que coja este servicio que la empresa provea de una coordinadora con una titulación superior, es decir, diplomatura. Entonces, está claro que esa no es una limpiadora, no es una auxiliar y no es a subrogar. ¿Por qué se hace esto? Bueno, tengo que reconocer en honestidad que después de esa reunión le escribí un correo a Miquel para hablar, porque quedamos en discutir los temas tete a tete. Pero me contestó el lunes diciendo que se va de vacaciones y que no tiene tiempo y que en septiembre está dispuesto para hablar del tema. Pero que mientras tanto, ahí tengo el correo electrónico, me dice, en el tema de la coordinadora tenías razón, era como tú decías, pero a partir de ahora tiene que ser como yo he puesto en las normas. Sí, bueno, pero yo sigo sin tener la explicación. Ahora, le intento dar una explicación. Fíjate, si ahora, si está, porque está metido en la lista de subrogados, a la siguiente empresa, que no es Urgatzi, se le subroga toda esa lista, 21 auxiliares y una coordinadora, estás exigiendo que la siguiente empresa deposite su confianza de dirección, que es una confianza de dirección, a una persona que no es de su empresa. Pero, claro, ¿y dónde está? Pero Urgatzi puede estar interesado que esto sea así, porque en el caso de que tenga que prescindir, porque no coge este contrato y pasa a otra empresa, si tiene que prescindir de esa trabajadora diplomada, su despido cuesta una pasta. En cambio, si va en la lista de subrogados, la patata se la pasa a la siguiente empresa. A mí me parece injusto eso, pero ya este es un tema. Erantzun aldiot? Bai, Minutu tengo bat, beste Sonia. bigeusa. Bueno. Yo te agradecería que te dirigieras a las trabajadoras y al resto del personal con respeto. Aquí nadie limpia culos, aquí nadie es una unidad de producción, sino que prestamos un servicio y nos dirigimos a las personas con respeto. O sea que limpiar el Y culo, desde el respeto. limpiar el culo no es una tarea digna y de respeto. Bueno, pues, a ver. Zak errespetatzea ere, errespetu. Bueno, cambio la palabra. No se va a dedicar a tareas de atención personal. Ni va a ponerle a hacer las necesidades a la persona, etcétera. Vale, hori ez da asko. Isidoro, bakarrik erantzuteko hori gizarte langilearena, zuk dinosun moduan diplomadarena, da gizarte langile bat. Plegoetan agertzen dan bezala, gizarte langile hori nahi dugu jarraitzea berak daukalako informazioa eta koordinazioa. Guk ez dugu konsideratzen lehengo egunean, uste dut Mikele komentatu zuen bezala, ez dugu konsideratzen un puesto direktibo, baizik eta gizarte langilea datuak dauzkana eta koordinazio lana egiten dauena. Hori da eman aldizudan azalpena eta bestela Mikelek suposatzen dut irailean, esan dizun bezala, azalduko dizula. Hori da nahi dugun lana, ez direktibo, baizik eta koordinazio langilea. Bai, isiltasuna mesedez. Bueno, pues a ver. Bueno, cambio la palabra. Cambio la palabra. Bueno, cambio la palabra. 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 Cambio la
baina, bueno, ni ez naz ameno esplikatzen lenguan egin gendun, eta opiniones. Bueno, otro tema, y este es un tema de distorsión o de contradicción entre los pliegos de la cláusula administrativa y el pliego de txosten técnico. En la cláusula administrativa, cuando se habla del cuadro de precios a las que tiene que someterse la empresa, su contratante, se dice tantas horas, tanta la hora y distribuido de la siguiente forma. 82% a gastos de personal, 12% a gastos indirectos, en los que introduce materiales, porque es una pequeña cantidad de 3.500 euros, que no es significativo, y beneficio industrial 6%. 82 más 12 más 6, 100%. Bien, pero vamos luego al txosten técnico, y cuando se hacen los mismos cuadros en la tabla, creo que es 3, pues lo que dice los precios a pagar y la distribución de los precios al hacer el porcentaje, resulta que a gastos de personal se pasa a 85,5, a gastos indirectos se baja de 10 a 8,5 y en beneficio industrial se pasa a 5,60, creo. O sea, hay una contradicción entre un pliego y el siguiente. Yo no sé la subcontrata a cuál de las dos va a seguir, porque es diferente, claro. Entonces discutimos y en ese mismo correo electrónico Miquel me dice, tenías razón, es como tú dices, 8,5, no el 10, tal. Pero no me dice nada, yo no sé si no se da cuenta o no lo recibió, la contradicción que existe entre un pliego y el otro pliego. Os lo aviso porque miré también lo que se plantea y no ha habido corrección. No sé si... Nik zuri eman dotxun erantzuna Mikelek daukat erantzun berdina, eta hemen jartzen duen bezala berak, gastu zuzenak dira 85,76, uneko 85,76, zeharkako gastuak uneko 8,48, eta etekin industriala 5,76. Eta plegu teknikoak eta beste datuak bat datozela irakurri zaizu. esan dozten. A ver, la tabla 7 será en las cláusulas. Es fácil de contrastar. Yo no me lo invento. Yo fui el primer sorprendido y sorprendido favorablemente le dije a Miquel, me alegro de que hayas hecho el cambio, porque de esta forma favorecemos teóricamente la parte que se van a llevar a los trabajadores. Pero no es así, porque luego vamos a hacer el despiece y resulta que del año 26 al año 28 la subida en precio unitario es de 2,002 euros, porque es de 34,75 a 36,68. Entonces, esa distribución en euros, ¿cómo se distribuye en base a este reparto que hace del 85%? Pues desgraciadamente, el porcentaje de esa subida, que es del 2%, se reparte un 4,6 o 8, lo tengo aquí, lo puedo mirar, por ciento va a subida de gastos salariales, 11, y pico va a gastos indirectos y fíjate, a beneficio industrial hay un 13 y pico % de subida. Es decir, la subida de esas 2 euros que se hacen en 3 años se reparten de esa forma. Esto me parece injusto, totalmente injusto. Pero es que además, no sé cómo vais a casar el tema de que pese a que ahí no lo registráis, los trabajadores van a subir en esos 3 años el 10%, porque eso lo tienen en convenio, 3,5 anual, y no sé si además en el último año, el 28, tienen el 5 y pico. Entonces, ¿cómo se casa todo eso? Y aquí hay una cuestión. Tú el otro día decías, vamos a hacer una gran subida del 20%. Me imagino que te referías respecto al precio unitario que tenemos ahora, que es 31,5. Si cogemos desde el precio actual, que es el que entraría, el que termina este año, 31,5,
a lo que empieza el año 28, en esos 3 años, de hecho, subiremos de 31,5 a 36,68, es decir, subimos 5,20 euros. Eso significa no el 20%, en el mejor de los casos eso significa el 15,68%. Pero el problema gordo es ese. Cuando se hace la distribución tal y como tienen en las tablas, resulta que a los trabajadores se les deja atrás en el reparto, se prima el beneficio industrial en el cómputo, porque sigue siendo el 6% del total, pero el total es mucho mayor. Entonces, esto, aquí las trabajadoras, cuando se juntan ahí abajo, suelen decir dinero público, empresa privada, y para los trabajadores no les llega para nada. Pero es que es verdad. En las subidas que habéis establecido, las trabajadoras son las paganas. Y entonces ahora me vas a decir, pues que pelee por comerle parte del 11,5% de los gastos indirectos y del 13,5% del beneficio industrial, que aumenta. Ahí tienen un colchón. Claro, las trabajadoras tienen que pelear con la empresa, pero estamos situando a estos trabajadores en una situación que no es de mercado libre. Es decir, en una empresa normal, en una empresa capitalista normal, los trabajadores tienen la opción de pelear por una redistribución de los resultados con diferentes medios y si tienen fuerza, la dirección de la empresa, el capital, tiene la posibilidad de suplir esas subidas que exigen los trabajadores mediante una eficiencia mayor productividad o mediante una subida de precios. Pero es que en este caso no se puede hacer ni lo uno ni lo otro, porque las trabajadoras cobran por hora, por unidad de trabajo. Por mucho que se muevan más rápido, esa empresa no cobra más. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que estamos negando civilinamente la capacidad de negociación de los trabajadores. Por eso los trabajadores dicen una y otra vez, vienen al ayuntamiento, pero no solo aquí, y es en Guipúzcoa, y es en Bilbao, y es entre todos los sitios, y es en las residencias, porque al fin y al cabo el que amarra el tema es el dinero público. Bueno, dicho esto, ya sé que no me vas a dar respuesta. Dicho esto, de que es una injusticia, me parece que es una injusticia luego, porque en el margen ese que había, sí se podía haber asumido lo que pedían las trabajadoras, es decir, igualarse a las compañeras de trabajo que están en el centro de día. Y digo igualarse, y es a igual trabajo, igual salario. Pero es que además, por lo que me están explicando y por la realidad que estoy viendo, el trabajo que hacen estas mujeres, porque son mujeres, el trabajo que hacen estas mujeres en domicilios individuales es mucho más riesgoso, están solas. Los que están trabajando en el centro de día, además de ellas en la categoría C, tienen una categoría 2 y una categoría 1, que son pues, gente diplomada de otros servicios que les ayudan. O sea, el trabajo que hacen no es menor, como mínimo es igual. Entonces piden justamente que sea el salario igual. Los datos dicen que había margen. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? Y ahora me dirás, ¿por qué insistes tanto en estos temas? Siendo sincero con todos, porque mi intención es que este servicio pase a ser público. Y para eso necesito saber los costos reales de este servicio. Ahora, respecto a los pliegos anteriores, he discutido mucho con Miquel en este sentido y me alegra saber que ha hecho un intento de aproximarse a los gastos reales. No sé si la empresa le ha pasado los papeles, que en su día yo le solicité, con los gastos reales de la empresa en gestión, en dirección, en materiales, en salarios, costes sociales, etcétera. No sé si lo tiene. Pero la verdad es que aquí en los textos no aparecen. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no es por convenceros a vosotros, de la Junta de Gobierno, pero... y aprovecho para decirte, Alicia, que aquello que decías de que como hay una subida fuerte del 20%, algo llegará para los trabajadores. Pues para los trabajadores no llega nada. No intento convenceros a vosotros, pero intento demostrar que este servicio, si sería gestionado de manera pública, sería más barato y más eficiente.
Ese es mi reto, un reto que en Galdakao no parece que hayan llegado a esa conclusión. Bueno, y además de eso, las cosas cambian. Ahora estáis vosotros en la Junta de Gobierno, pero si el viento de cola les sigue soplando a favor de Bildu, es posible que en 2 años tengamos otra. Y entonces, pero yo de todas formas os presentaré también a vosotros. Sí. Isidoro, nik bakarrik esango Soy dut. insistente, ya sé que soy cargante, pero bueno, pues para que sepáis. Isidoro, ni bakarrik esango dut, momentuz zuk nahi duzu publifikazioa, nik ulertzen dut, ipinten duzu beti eredu moduan Galdakaoko niño ez du publifikatu. Oñatik pasadan astien... Pues ezin dut txutez, ez dakit, egia esan. Eta hobetu deuz langile baldintzak? Bai. Baina oñatik... Ez publifikatu, parkatu, Sonia, Ez, lasai, publifikatu lasai. ez, orain dabil publifikatzen, baina langile lan baldintzak hobetu deuz 6 urte horietan, aurreko legegintzaldian eta aurreko alkatearekin egin etzana. Nik badakit, behitu pasean hastien, oinatin adibidez, atera zien pliegoak ez publifikatzeko, baizik eta jarraitzeko gure eredua momentu honetan hau da. Nik esan dotzudan bezala lehen ez dakigu ez dugu etorkizuna ojala jakingo bagenuke zelakoa izango danok. Baina nahi duguna da ahalik eta hoberen egin eredua. Eta horrezegaitik nik pentsetan dut, Mikeli eskatuta bezala, sartu dituela hobekuntzak, zuek onartu zenuten pasean hastien hobetu direla pleguak, asko hobetu direla gainera, eta espero dugu, hemendik eta 3 urtera, eta gero, zu basauz, zure datu guzti horiekin, eta publifikatu behar baduzu, publifikatzea, baina momentuz eredu honekin ahalik eta hoberen egin nahi dugu. Eta Aitik, Isidoro, zen ikuste dut, que superloable egiten dozuna, Eta datu guzti horiek aztertzea eta hori dana, txapo. Baina momentu honetan gure eredu hau da. Posten naiz, ze uste dut, Mikelekin gauza asko berak ezekien, ni ez naiz egon hemen, da alegin da gauza batzuk aurreratzen. Hori onartzekoa da. Baina, beste gauza batzuk ez, da gero, langileen asuntua aldatu ahal izan duzute. Badeko zue diru eta ez da izen. Es una cuestión de 2 euros. El costo de empresa de las trabajadoras al principio de este pliego que vais a aprobar es de 29 y algo. Y al final del ciclo será de 31 y algo. Suben 2 euros. Con otros 2 euros que subieseis ya estaban igualados estas trabajadoras con las del día. No era una cosa tan grave. De todas formas, el precio es caro. Yo reconozco que el precio de este servicio es caro porque, aparte de estas 34,68, está todo el trabajo que hacen las trabajadoras sociales del ayuntamiento, que hacen una gran parte, el trabajo responsable. Incluso cuando hay un problema gordo, quien resuelve el tema es la trabajadora social. O sea que el ayuntamiento destina también otra cantidad de dinero aparte de eso. O sea, el servicio es caro, pero es una alternativa que, bueno, ahí está. Besterik. Laugarren puntua. Onartu 2024ko ekitaldiko kontu orokorra. Behin betiko onarpen txostena. Miren mesedez? Bale, eskerrik asko, hau batzorrean ere komentatu genuen, kainaren 16an argitaratu zen kontu orokorraren behin-behineko onarpena Bizkaiko aldizkari ofizialean, dokumentu hori egontzan argitaratuta 20 egunean, eta uztailaren 7 arte desargitaratu zen. Badakizue, etzan egon printzipioz alegazioarikan, esplikatu genitun aurreko kontu orokorren batzorde berezia orain dago lantolakuntza batzordean, eta azkenekoan ere behin betiko onarpena hori komentatu zen, hau batez onartu zen, baina plenoak hartu behar du erabakia.
Bosgarren puntua. Behin betiko onartu Amorebieta eta Etxanoko udaleko enplegatu publikoen aurrez aurre eta urrutitik telelanaren bidez lan egiteko sistema mistoa arautzen duen erreglamentua. Joan, mesedez? Bai, egunon guztioi. Telelanaren inguruko erreglamentua behin betirako onarpenerako ekartzen dugu. Erreglamentua urtarrilean hasierako oniritzia bozkatzeko ekarri genuen. Eta gaur elkartzen dugu egon den helegite bakarrari eman zaion erantzunaren inguruko aldaketekin, behin betiko onartzeko. Mahai negoziatzailean aldaketa hauek onartuak izan ziren eta antolakuntza batzordean honen inguruan hitz egin genuen aurreko astean. Orain behin betiko onarpena bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Egunon berriro, guk batzordean komentatu genuen moduan, kasu honetan bebai abstenituko gara, ez noski telelanaren kontra gaudelako, alderantziz, telelanaren aldeko jarrera erakutsi dugu beti, baina bai iruditzen jakuz, besteak beste adibidez, badautzela eduki aldetik hobetu daitezkeen edo hobetu daitezkeen gauza batzuk eta bai zehaztu daitezkeen, gehiago zehaztu daitezkeen gauza batzuk. Adibidez ez dugu lertzen zergatik ostiraletan ezin da telelanerako, telelan egiteko edo etxetik lan egiteko egun moduan kontsideratu ez, ulertzen dugulako, hori ukatzeak ez, langilearen fedetzarra aldez aurretik edo aurre ikustea suposatzen duela ez. Gero besteak beste bai, eta ez naz eduki guztian zentratuko ez, baina gero bebai prestutasunagatik 120 plus bat aurre ikusten da ez, eta ez dugu, guk hori be ez dugu ontzat ikusten, ze badaude langile batzuk 120 hori bermatuta daukatenak, orduan uste dugu langile horiek prestutasuna dela eta kobratzen dutela, plus hori badaukatela, orduan ez dugu ulertzen, plus hori kobratzen baldin badute zelan telelanerako aukera ere ematen zaien, ez? Orduan, guzti hori medio, gero besteak, beste bebai aurre ikusten da adibidez, esaten zaien langile bere gain hartu behar dituztela bai altzaria, wifia, besteak, beste, eta uste dugu telelana albideratzen baldin bada, telelanerako baliabide guzti horiek ere udalak bere gain hartu beharko lituzkela, ez? Orduan, kasu honetan gu abstenitu egingo gara, badirazitako arrazoiagatik, ez? Argi utziz, telelanaren aurkako jarrerarik ez daukagula, alderantziz, baina bai zehaztu gabeko foku asko antzeman ditugu araudi honetan, eta hori medio abstenitu egingo gara. Seigarren puntua, 2025ko uztailaren 9-ko 1651 alkatetza dekretua berrestea. Anartz, mesedez? Bai, egunon, gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen eta hau batez onartu zen, eta honek izan ziren erabakiak. Primero, aprobar la modificación de la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones para el uso del servicio Vosotaxi en Amorebieta de Etxano, estableciendo que no entrará en vigor a los 15 días hábiles de su completa publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya, sino en el momento en el que el Ayuntamiento lo determine, enviándose el correspondiente anuncio al Boletín Oficial de Vizcaya. Bigarrena, delegar en la alcaldesa de la corporación la facultad de determinar la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvención para el uso del servicio Vosotaxi en Amorebieta de Etxano, eta hirugarrena, dar cuenta del presente acuerdo en la primera sesión plenaria que se celebre para su ratificación. Hoen egiten gauzena. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua, behin betiko onartu Komenio kalearen eta San Miguel kaleko errotondaren artean Carmen kalea urbanizatzeko obrei dagokien udal proiektua. Anartz, mesedez? Egunon, berriro. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen eta EAJ eta ASOEren botuekaz onartu zen. En este punto aprobaremos definitivamente el proyecto municipal correspondiente a las obras de urbanización de la calle Carmen entre la calle Convenio y la rotonda de la calle San Miguel. Proyecto estratégico y prioritario para este equipo de gobierno, con el que conseguiremos seguir dando prioridad a las personas, ganando zonas más amables para las y los peatones y una Amorebieta de Etxano más sostenible. En definitiva, seguir mejorando la calidad de vida de las y los hornocharras. La peatonalización de la calle Carmen
es una actuación encaminada a mejorar el centro de Amorebieta Etxano, revirtiendo el uso del espacio urbano para las personas. Los vehículos a motor se han ido apoderando de nuestras ciudades de forma progresiva sin casi darnos cuenta. La Rotonda de la Patata es un claro ejemplo. Antiguamente, este punto era el cruce de caminos hacia Bilbao, Guernica, Durango o Lemoa, por donde discurría todo el tráfico entre pueblos. La apertura de la variante disminuyó la intensidad del tráfico, pero se ha mantenido la proporción zona peatón-zona tráfico. Con esta actuación, se pretende que el centro neurálgico de Amorebieta Etxano se transforme según el criterio general aplicado desde hace años de priorización del peatón respecto al de los coches. Los flujos de vehículos se modificarán con esta actuación y es probable que en alguna ocasión se incremente ligeramente el tiempo de recorrido. Pero en un municipio cuyo centro tiene unas dimensiones aproximadas de 600 metros por 300 metros, totalmente asequible para el desplazamiento sin coche, el objetivo principal es que la mayoría de los desplazamientos sean peatonales o en bicicleta. Este cambio en los hábitos de la movilidad, es decir, la reducción del uso del vehículo privado a motor, aquellos casos en los que sea imprescindible, es lo que hará a Amorebieta Etxano más sostenible y, consecuentemente, reducirá la contaminación, mejorando nuestra calidad de vida. Con esta obra también daremos solución a otros aspectos como pueden ser solucionar los problemas que tenemos en los soportales de la calle Carmen, cambiando el suelo que actualmente tanto resbala cuando llueve, mejorando la iluminación, etcétera. En definitiva, renovando dichos soportales. También la resolución de los servicios básicos propios para la reurbanización de la calle, principalmente la sustitución de la red de abastecimiento unitaria y un tramo de la red de abastecimiento. Asimismo, se pretende que la nueva urbanización presente un carácter más naturalizado, con la inclusión de amplias zonas verdes y pavimentos drenantes, adecuándose a las nuevas directrices de sostenibilidad planteadas en la Agenda Europea y en el nuevo Decreto de Estándares Urbanísticos, aumentando las zonas de sombra para mitigar el efecto isla de calor. El presupuesto de la obra es de 1.200.000 euros aproximadamente. No ha habido cambios entre la aprobación inicial y la definitiva en este aspecto, y el plazo de ejecución serían 12 meses aproximadamente. El día 30 de mayo aprobamos inicialmente en sesión plenaria el proyecto y después de la exposición al público durante un plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, con fecha 11 de julio terminó el periodo para presentación de alegaciones. Durante el mismo se han presentado 5 alegaciones. 2 de las mismas son repetidas, es decir, se presentan realmente 3 alegaciones diferentes. Como resultado del análisis de las alegaciones, se propone la estimación parcial de 2 de ellas, desestimando el resto. Concretamente, se estiman parcialmente las que indican que se ha obviado el vado existente en la calle Carmen 13 y que debiera tenerse en cuenta. Esta estimación supone la eliminación de alguna plaza de aparcamiento prevista en la calle Carmen frente al número 13. Con este último paso, damos por completadas las numerosas iniciativas de participación que hemos puesto en marcha en el proceso de aprobación de este proyecto, con la intención de escuchar a la ciudadanía y garantizar su participación. Toda persona que haya querido participar ha tenido la oportunidad de hacerlo. Haciendo un resumen, en este proyecto en concreto han sido las siguientes iniciativas. La primera, buceo general de información sobre el proyecto y apertura del canal para sugerencias mediante el enlace QR e invitación a la sesión de participación. Segunda, sesión presencial de presentación y participación en la que se explicó el proyecto. Se formularon preguntas que se contestaron y sugerencias o peticiones que en los casos que se consideró procedente fueron incorporadas al proyecto. Tercera, exposición pública del proyecto y posibilidad de presentación de alegaciones. Las alegaciones presentadas son contestadas mediante los correspondientes informes. Cuarta, durante todo el proceso también han seguido abiertos el resto de canales habituales de participación ciudadana, como pueden ser correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp municipal o el SAC del Ayuntamiento. Y por último, debatir la aprobación definitiva de este proyecto en la Comisión de Territorio de la semana pasada y posteriormente en este pleno de hoy. No siendo necesaria la aprobación del proyecto en el pleno y pudiendo aprobarse en Junta de Gobierno, consideramos que, dada la entidad del proyecto por la transformación que va a suponer del Centro de Amorebieta Etxano, se trae también a este órgano para su debate y aprobación. Con todas estas iniciativas
garantizamos plenamente la participación ciudadana y superamos notablemente lo obligado por la legislación vigente en esta materia. Beraz, proiektu honen helburua argia da. Amorebieta Etxanoko bizilagunen bizikalitatea hobetzea. Denon artean, arkalaz, Amorebieta Etxano hobetzen, auzokideak udal politiken erdigunean jarriz. Gaurko onarpenarekin beste urrats garrantzitsu bat ematen dugu Amorebieta Etxanoko erdigunea eraldatuko duen proiektuari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Anar. Bueno, aurkitzen gara, berriz, uztailaren 30 batean, estu eta larri, 2 hilabeteko prozesu batera ondoren, proiektu oneri behin betiko onarpena emoten. Aurrekoan esan gendun moduan, mugikortasun jasangarriago baten aldeko egitasmoak beti defendatu, bultzatu eta horietan parte hartzeko prest egongo gara. Baina, esan gendun moduan bebai, proiektu honek zalantza asko sortzen dizkigu. Uste dugu zornotzan badaudela beste lehentasun batzuk, eta baita mugikortasun jasangarriari begira ere badaudela beste aktuazio edo lehentasun batzuk egiteko. Eta egin beharko balitz ere, izan beharko luke mugikortasun jasangarrirako estrategia zabalago baten txertaturi dagoelako. Eta ez berez, peatonalizazio bat helburu gisa. Hau da, peatonalizazioa izan behar da tresna bat. Baina tresna horrek uki behar ditu helburu zilegiak. Eta ez tendentzietatik eta helburu estetikoetatik haratago doazen helburuak izan beharko lituzke. Eta hau da ikusten ez duguna. Mugikortasun jasangarria bultzatuko duen estrategia integral baten barruan txertatzen denik. Hasierako onarpenean, esan genuen bezala, proiektu hau korrika eta presaka, eta proiektu honek herrian eta herritarrengan eukingo duen eraginaren neurriko lanketa bat egin barik eraman da aurrera, naiz eta zuek kontrakoa azaleratu nahi izan. Orduan esan genuen bezala, oinarrizko bermeak edo praktika onak izan behar liratekeneak errespetatu gabe. Ez da lankideritzarik egon, debatea esan duzu, baina hemen debaterik ez da egon, ez orain, ez legintzaldi guztian. Ez da eman herritarrekiko benetako entzute eta parteatze prozesu garden bat. Ez dira denborak errespetatu, ez da hizkuntza eskubideak ere. Guzti hau esan da, saiatu gara, zuen jokuan sartu eta proiektuari ekarpenak egiten. Eta gure ustetan, hobekuntzak izan zitazkenak proposatzen, eta legeak ezarritako alegazio fasean, bai guk, EH Bilduk zen bestelako herritar edo elkarteak aurkeztutako ekarpen eta alegazioen aipamen batzu, egin nahiko genituzke, ezta? Eta hasteko, aurrekan komentatu genuen bezala, txosten guztiak euskeraz jasotzeko eskaera, alegazioa, erregua, ja ez dakit zelan esan, egin dugu hainbatetan. Eta baita alegazio hauetan ere bai. Eta jaso dugun, alegazio honetan jaso dugun erantzuna, ez jaku bat ere gustatu. Ez digulako egoera aldatuko denaren inongo bermerik emoten, txosten teknikoak euskera sortzeko ezagutza zailtasunak daudela argudiatzen duelako. Uste dugu, badagoela nahiko gaitasun, edo baliabide, txosten teknikoak eta bestelakoak euskeraz sortzeko. Eta bestela, horrela izan daiten baliabideak jarri beharko ditu udalak. Eta lanak azpi kontratatzen diren kasuetan, elebitasunen irizpideak esartzea, badagokio udalari besterik ez. Honetan, argi izan, ez dugula askotan adierazi dugun moduan, pauso erdirik ere atzera emangoa. Gure hizkuntza eskubidea gure herrian eta administrazio publikoan urratuak izatea ez dugu onartuko. Bestetik, lehen esan bezala, proiektu honek izango duen eraginan araberako prozesu parte hartzaile bat merezi zuela uste dugu. Eta hori izan da gure alegazioetako bat, eta ez gara bakarrik esan. Proiektu honek eragingo dien hainbat bizilagunek ere horrela adierazi bai dute haien alegazioetan. Haiek ere sentipen bera izan dute. Baina erantzuna, udal gobernuak legeak adieraztekoa baino esfortzu gehiago egin duela izan da. Esango genuke legea bete duela, eta hortik haratago zer egin du udalak? Informazio saio bat, gazteleraz, eta Ainoaren postala. Honi, prozesu parte hartzaile moduan saldu duzuen honetan, oraindik ez dakigu
postal horren bidez agertzen ziren QR horren bitartez, ez dakigu, zein ekarpen heldu diren, aurreko behin-behineko onarpenen bezan, logikoen izango litzatekela, eta prozesu parte hartzaile garden bat izateko, ekarpen horiek, espedientean edo txostenean, txertatuta egon barko liratekela. Ez dakit non dauden, zein kajoitan dauden, irakurri dituzuen, bentsat, zuk esan duzu moduan, ekarpen guzti horrek kontuta mintzatez dira hartu zer dira txertatu proiektuan. Ez dakit, badaude, existitzen dira? Baina eta eskubidea daukagu jakiteko zeintzuk izan diran herritarrek QR horren bitartez egin dituzten ekarpenak ikusteko eta irakurtzeko eskubidea dugu edo ez? Vale. Eta gero hemen, niri kuriosidadea bezorte zait, zuk Alicia, zuk ikusi dituzu? Gobernuko parte moduan, zuk ikusi dituzu horrek ekarpen horrek edo irakurri dituzu? Me las han explicado, sí. Bai, ikusi dituzu. Vale, bueno, posten naiz, vale. Eskertuko genuke oposizioko ordezkari horretara ja berandu da, gaur ja behin betiko onarpen emango diogu, eta ja honek ez dauka atzera bueltarik, baina horretara sarbidea edo horrek irakurtzeko eskubidea izatea. Ez da? Hau dela eta uste dugu, prozesu parte hartzaile guztia izan dela propaganda hutsa. Bainoa, kasu honetan postalarena, zure buruaren propaganda hutsa, udal baliabideak erabiliz gainera. Uste dugu ere, peatonalizazio proiektu baten ondorio eta eraginak aurretiaz aztertu behar direla, eta egin dira, euki ditzakeen eragina, baina batez ere gerora. Oso zaila baita herritarrek nola erantzungo duten, edo eta zein ohitura hartuko dituzten aurreratzea. Edo zein behar izan sortuko den jakitea. Eta honetan oinarrituta, eta hau dela eta, kasu honetarako, Bilduk aurkeztutako beste alegazio bat, edo ekarpenetako bat, izan da kalea hilabete batzuetan itxi, eta gerora, izandako eraginaren edo sortutako behar izanen azterketa bat egitea. Eta zelaietan egindako informazio saioan jadan, herritar batzuek ere proposamen bera agertu zuten. Eta alegazioak aurkezteko epean ere, berdina proposatzen duten alegazio batzuk ere egon dira. Eta oraingoan bebai, honetan ere erantzuna eseskoa izan da, esan ez, egin beharreko azterketa eta neurketak eta modelizazioak eginda daudela. Eta ez dela behar besterik. Ja, hau prozesuari buruz esan beharrekoa. Gero ja, proiektuari berari dagokionez, eta lehen aipatuteko moduan, peatonalizazioa izan beharreko litzateke tresna bat. Eta oinezkoen mugikortasuna berriz, kontzeptu beste zabalago bat da. Helburua mugikortasun jasangarria izango balitz, peatonalizazioa, oinezkoen mugikortasunen izenean, ezin da diskriminatzailea izan. Hau da, ezin ditu beste mugikortasun jasangarri eredu batzuk baztertu. Hau da, bizikletaz edo patinetez mugitzeko aukera. Kasu honetan, peatonalizazio honek egiten duen moduan. Hau dela eta gure alegazio edo ekarpenetako bat, izan da bebai mugikortasun jasangarri eredu baten barruan, bidegorri bat, edo beste mugikortasun eredu batzuei ere bide ematea espazio horretan. Eta oraindik oso ondo ulertzera iristen ez garen arrazoiengatik, hau ere ez da onartu. Esaten da hor, 3 paso pasatu behar direla, baina horrian ditugu beste bidegorri batzu bebai, zebarra bideak zeharketzen dituztenak, azeretatik doazenak, ez du oso ondo ulertzen arrazoia, baina niri hau zeskoa eman zaio alegazio honi. Gaur egun eta edozen momentutan, errotonda inguruan, aurrekoan bezan genuen, zamalanak egiten hainbat kotxe, furgoneta eta kamioi ikusten ditugu. Herriko komertzio txikiak, hornitzen ari direnak, gremio ezberdinetako langile autonomoak, banatzaileak, uste dugu herriari bizitzako eta kohesio ematen dieten komertzio txikien lana, herriko langile autonomoen lana ere, alde neurrian erraztu beharko egunkela. Eta hau dela eta, egindako beste ekarpen bat, gaur egun rotonda dagoen albo batean, Karmen kalean ezarretako parterretan adibidez, zamalenentzako espazio bat jartzea izan da. Baina proposamen honi ere, muzin egin zaio, edo ez da kontutan hartu. Onartu ez da beste proposamen bat, larrialdietarako espazio gehigarriak aurre ikustearena izan da. Ekainaren hasieran Gudari kalean 4-5 suhiltzaile kamioi sartu behar izan ziren larrialdi bat izan zelata.
etorkizunean larrialdetarako horrelako ekintzak asko zailduko dira eremen honetan. Naiz eta, badakigun eta alegazioetan nolan erantzun den, legeak betetzen duen. Proiektuan eremutik kanpo badago ere, Carmen Kaleko 11-17 arteko espaloia handitzeko eskaera ere jaso da, alegazio hori aurkeztu genuen eta beste alegazioetan ere proposamen hau agertu dela ikusi dugu. Espaloia hau herrian oinezkoen trafiko handienetakoa jasotzen duen espaloia izango da, eta erdigunean dagoen segurazki ez duena. Alegazio honi emandako erantzunean jakin dugu Carmen Larrabide bigarren fase bat erredaktatzen ari dela. Eta orain, Carmen Larrabide bigarren fase hori, proiektu hori ezagutu barik, zalantza sortzen zaigu, ea bigarren fase horrek ez luken lehentasuna eduki beharko Carmen kalearen peatonalizazio honen aurretik. Hau da, bigarren fasea ez litzateken izan beharko lehenengo fasea. Eta honekin be jakin dugu, hemen Carmen kalean proposatzen diren udaltzaingo eta Zamalentzako espazio horiek behin-behinekoak izango dira, ze bigarren fase hauetan mobitu behar izango direla. Hau esan da, zuk esan duzun moduan, partzialki onartu den aligazio bakarra egon da. Hau da, Zamalenentzako Carmen Amairuan aurreikusitako alparkalekua bado edo pasabide baten aurrean kokatuta zegoelako. Labur bilduz, alegazio edo ekarpen guztiei, ez. Udal gobernu honek, gero esaten duzu EH Bildu danari ezetz esaten diola, udal gobernu honek danari ez. Eta honek, agerian izten du, informazio saiotik ateratakoan, herritar askok izan zuen sentipena. Hau da, guzti hau, hasieratik erabakita zegoela, eta ezin zela harri bat ere mugitu. Presaka eta korrika. Ez dakigu, alegazioak edo ekarpenak denbora aztertzeko ere denbora hartu den. Uztailaren 21 sinatuta daude alegazioak. Eta egun berean jaso genuen batzordeko deialdia. Beste behin, eta batzorden adierazten genuen bezala, denborak errespetatu gabe. Lurraldeko batzorden deialdietan ez da prozedura legala betetzen. Deialdia eta dagokien txostenak epez kanpo iristen zaizkigu oraindik, anartz. Nahiko arrazoi batzordeak balio gabetzeko. Gauzak, esan zendun anartz, gauzak ondo egiten ari direla eta zu lasai zaudela. Beste guztia kontrako norabidean datozela pentsatzen duenaren eran. Baina kasu honetan ere ez dira gauzak ondo egin. Eta ni bentsa batzordeko lehendakaria izango banintz eta arrazoi honengatik batzordeak deusesak direla izan daitezkela jakinik eta erantzule nagusi eta arduragatik bada ere, lasai ez nintzateke egongo. Guzti honegatik, ez dugulako lehentasunezko proiektu bat lez ulertzen. Egin den lanketa, iruditzen zaigu ez dela nahikoa izan. Ez dalako parte hartze dinamika garden bat eman. Eta egin diren ekarpenak onartu ez direlako, pena handiz, eta uste dugulako denon artean, arkalaz, eratutako proiektu bat, proiektu hobe bat izango litzatekeela, eseskoa bozkatuko diogu proiektuari. Labur-labur, gu formetan sartu barik eta hasierako onarpenean esan gendun moduen, ez dugu proiektua lehentasunezko moduen ulertzen eta gure esesko bozka mantenduko dugu. Egunon barriro. EH Bildu vuelve a mentir abiertamente a la ciudadanía para otra vez más intentar poner trabas y demorar la actividad del equipo de gobierno formado por EAJPS. Sacan, o mejor dicho, sacáis una nota de prensa y un panfleto señalando la falta de transparencia en el proyecto de peatonalización de Carmen, diciendo que no se os ha enviado la documentación necesaria para estudiar la propuesta, que el proyecto no está en euskera, que no hay un informe de tráfico, que no se os ha informado sobre las propuestas y preocupaciones de las vecinas y vecinos
Después habláis del despilfarro de dinero que supone la actuación y que vais a dar a conocer los pormenores del proyecto a la ciudadanía. Os voy a responder punto por punto, aquí y ahora mismo, a todas vuestras mentiras y medias verdades. No como hacéis vosotras y vosotros, que no decís ni pío en las comisiones o foros donde se tratan estos temas y después os descolgáis con mentiras en una nota de prensa o panfleto. Para empezar, EAJ-PNV se presentó a las elecciones municipales con el proyecto de peatonalización de Carmen bien clarito en su programa electoral hace más de 2 años. Y ahora os sorprendéis de que llevemos el proyecto al Pleno y decís que lo llevamos con prisas. Para vuestra información, ya han pasado más de 2 años desde que comenzó esta legislatura y nosotras y nosotros, sí, digo nosotras y nosotros, no hemos parado de trabajar ningún día para llevar adelante todos y cada uno de los proyectos que llevamos en nuestro programa electoral y definidos en el plan de mandato. Reurbanización de la calle Carmen es el punto 3.11 de nuestro plan de mandato. Igual algunas y algunos están acostumbrados a llevar en sus programas electorales cosas que nunca se harán, ni se podrán hacer, pero este no es nuestro estilo. Nosotras y nosotros, si llevamos algo en el programa electoral, es para hacerlo. Por eso lo ponemos en el programa electoral, no para vender humo. Pero bueno, vamos a datos más concretos. Falta de transparencia. Os voy a explicar un poco, porque parece que todavía algunos no os habéis enterado después de tanto tiempo en la corporación. Por criterio municipal, no porque estemos obligados, la aprobación de un proyecto municipal con afección a terceros lleva el siguiente trámite en el Ayuntamiento de Amorebieta-Echano. En otros, seguramente no, en la mayoría no. Una aprobación inicial del proyecto en el órgano que corresponda, con sus debidos informes técnicos municipales previos. Una exposición pública o periodo de alegaciones de 20 días hábiles y una aprobación definitiva previa resolución de las alegaciones, si las hubiera, del órgano competente. En el caso concreto que estamos analizando, hemos superado con creces todas estas exigencias, como he explicado antes, porque así lo hemos considerado y así lo hemos querido. Arkalas egiteko, para garantizar la participación ciudadana. Hicimos una primera comisión el día 6 de mayo, explicando el proyecto al resto de grupos municipales. Después buzoneamos a cada domicilio de Amorebieta-Echano la propuesta y la invitación a la sesión de participación que hicimos en Celayeta el día 13. Después incorporamos al proyecto la solución a algunas cuestiones que surgieron en dicha sesión de participación, para después hacer otra comisión de territorio el día 23 de mayo y dictaminarlo para el Pleno. Pleno que tuvo lugar el 30 de mayo, donde se aprobó inicialmente el proyecto, abriendo el plazo de exposición pública o alegaciones después de su publicación oficial. Como podéis ver, muchos más hitos de los que marca la normativa, todo para garantizar la participación ciudadana. Si esto es falta de transparencia y participación, apaga y vámonos. Decís que no os hemos enviado la documentación necesaria para estudiar la propuesta. Se os envió el expediente completo el 21 de mayo, junto con la convocatoria de la comisión para poder aprobarlo inicialmente en el pleno del 30 de mayo. Previo dictamen del 23, aunque previamente, como he dicho antes, ya conocíais el proyecto por la comisión del día 6 y la sesión de participación del día 13. Otra mentira. Otra cosa diferente es que habéis pedido información adicional al expediente del proyecto, como el estudio de tráfico, aunque también se os ha enviado y ya lo conocíais desde la comisión anterior al pleno de la aprobación inicial. Y lo podíais haber conocido muchísimo antes, desde el año pasado, si hubieseis mostrado una pizca de interés. Decís que el proyecto no está en euskera, pues como el 99% de los proyectos de urbanización, por no decir el 100% que se tramitan en el ayuntamiento, y casualidad, solo os quejáis de este proyecto. Hemos aprobado en los últimos meses 2 o 3 más. Se os ve el plumero claramente. De todas formas, sobre el euskera, estaría bien que os estudiéis el decreto 179/2019 de 19 de noviembre sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. El Ayuntamiento de Amorebieta-Echano cumple a rajatabla la normativa vigente.
Cualquier excusa os vale con tal de poner trabas y demorar el trabajo del equipo municipal. Eso es velar por el bienestar de los hornocharras. Y nos acusáis a nosotros de cálculos electorales. De todas formas, comentar que tenemos, por suerte, 2 idiomas oficiales y vosotras y vosotros también utilizáis uno u otro idioma según os convenga. Que sepáis que el panfleto que habéis buzoneado tampoco cumple las directrices del plan de euskera y el plan de uso aprobado por el Ayuntamiento que tanto defendéis cuando os conviene y que vosotras y vosotros también aprobasteis. De todas formas, los planos para poder entender el proyecto son iguales en euskera, en castellano, en chino o en japonés. Habláis del informe sobre la incidencia del tráfico. Dicho informe se adjudicó en mayo del 2024 y fue entregado al Ayuntamiento en octubre del 2024. Mira si ha pasado tiempo. Si hubieseis mostrado un poco de interés, hubiese estado en vuestras manos hace 8 meses aproximadamente. De todas formas, deciros como primicia, porque parece que no lo sabéis, y en la respuesta de vuestra alegación también aparece que el Ayuntamiento de Moribe-Techano ha ido realizando estudios de tráfico sobre los que se han ido apoyando las decisiones de modificación de las condiciones de movimiento y uso de los viales del casco urbano periódicamente desde por lo menos el año 2003. Respecto a las propuestas y preocupaciones recogidas en el proceso de participación, es que vosotras y vosotros también estuvisteis en la sesión de participación de Zelaieta y también las escuchasteis de primera mano. Zona de carga y descarga de los vecinos, incorporada en el proyecto, y dudas sobre el tráfico. Como he dicho antes, ya se han incorporado soluciones para facilitar el día a día a las vecinas y vecinos. El resto de aportaciones y sugerencias, que no sean alegaciones formales, forman parte del día a día de la actividad cotidiana del Ayuntamiento. Igual que se reciben diariamente otras aportaciones o sugerencias de diferentes temas, bien recibidas a través del QR famoso, distintos correos electrónicos, el WhatsApp, a través del SAC, etcétera, etcétera. Forman parte del día a día del Ayuntamiento y no aparecen en ningún expediente ni en ningún informe. Coste del proyecto. Despilfarro de dinero, comentáis en vuestra nota de prensa. Tengo que reconoceros que este es el punto que más me ha sorprendido y más gracia me ha hecho. EH Bildu preocupada por el despilfarro de dinero público. Poco os ha importado históricamente el despilfarro de dinero público destinado a reparar desperfectos de épocas pasadas, tanto en urbanizaciones como en mobiliario público. Ez dot amaitu. Despilfarro en contenedores quemados, en limpiar pintadas por todas las esquinas, en retirada de carteles, pancartas y pegatinas, etc. O, por ir a cosas más concretas, como he citado antes, habláis del despilfarro del coste de esta urbanización, valorado en 1,2 millones de euros, y os descolgáis en vuestro programa electoral con un espacio deportivo multifuncional en Berezikoetxe, tranquilamente valorado en 30 o 40 millones de euros, sin despeinaros. Ole, ole. Como os he dicho antes, seamos un poco serios y conscientes de lo que valen las cosas. Vosotras y vosotros sabéis o deberíais saber el coste que tienen las urbanizaciones y actuaciones de este tipo según los metros cuadrados que tenga el ámbito. Hemos hecho muchas los últimos años. Por citar alguna, San Miguel Calea, 1,3 millones. Reurbanización de Jaureguizar, recientemente acabada, 1,3 millones. Iser Calea, 1,2 millones. Ogenabecoa, 1,3 millones, etc. Después mezcláis la encuesta del plan de movilidad con el estudio de tráfico para ejecutar proyectos de urbanización. Cosas que no tienen nada que ver. Uno, relacionado o enfocado sobre todo en los hábitos de movilidad de la ciudadanía en general. Y el otro, para estudiar las afecciones reales en el tráfico rodado, coches, de una actuación concreta. Y por último, habláis de que vais a hacer un proceso participativo con el objetivo de dar a conocer los pormenores del proyecto entre la ciudadanía para recoger sus aportaciones y trasladarlas al Gobierno municipal. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tenéis la documentación necesaria para explicar el proyecto a la ciudadanía o no tenéis la documentación necesaria, como decís en vuestra nota de prensa? De todas formas, nosotras y nosotros, hablo como equipo de gobierno,
No necesitamos a EH Bildu para que nos traslade las aportaciones de la ciudadanía. La ciudadanía lo hace directamente durante el proceso participativo abierto desde el 6 de mayo. Y así ha sido. De todas formas, aunque creo que habéis tenido poco éxito en vuestro esfuerzo para sumar alegaciones, a la vista del número de alegaciones presentadas, eskerrik asko por vuestras buenas intenciones. Las mismas buenas intenciones que habéis demostrado con los diferentes recursos que habéis presentado contra el Plan General de Ordenación Urbana, por lo menos 3 recursos habéis presentado, el recurso contra el Polideportivo Burgoso, a LOARC, o el contencioso contra la nueva ordenanza de espacio público y venta ambulante. Siempre vosotras y vosotros con buenas intenciones y dispuestas y dispuestos a ayudar y facilitar el trabajo del equipo de gobierno. Evidentemente, por si no se entiende, es ironía total. Es vuestro estilo, vuestra seña de identidad, esto también tú, vuestra seña de identidad. Siempre ha sido, estamos acostumbrados, pero con una diferencia. Ahora, en los últimos tiempos, judicializáis las cosas. Por lo menos en Amorebieta Echano, judicializáis las cosas. Parece que no os vale con la política. Vosotras y vosotras sabréis lo que hacéis. Hacéis una oposición destructiva, y hay que decirlo alto y claro. Lo único que habéis hecho históricamente es torpedear la mejora, el bienestar y la evolución de nuestro pueblo, Amorebieta Echano. Y por no alargarme mucho, solamente os voy a poner algunos ejemplos de vuestros no a proyectos estratégicos para Amorebieta Echano y sin los cuales nuestro municipio, Amorebieta Echano, no sería hoy en día el mejor pueblo para vivir. No al Parque Jaureguibarria. Imaginaros Amorebieta Echano sin el Parque Jaureguibarria, uno de los grandes pulmones verdes del municipio. No al Centro Celayeta. Imaginaros Amorebieta Echano sin el Centro Celayeta, eje de la cultura, deporte, ocio y de ocio de las familias. No al nuevo ambulatorio. Imaginaros Amorebieta Echano sin el nuevo ambulatorio. No a la renovación del Parque Celayeta dentro del proyecto Topaketa. Imaginaros Amorebieta Echano sin el nuevo Parque Celayeta. No a AIC y al Parque Empresarial Boroa. Imaginaros Amorebieta Echano sin el Parque Empresarial Boroa y sin AIC, referentes en Euskadi. También estáis en contra de ampliar nuevas zonas industriales para atraer nuevas empresas dentro del Plan General. No al convenio urbanístico que transformó a Amorebieta Echano con la salida de empresas como Forjas e Izar y la creación de Enrique Rentería, parking de Iser, nueva zona de Caetana, parking de camiones en Arriagane, etc. No al Eroski nuevo de Tantorta y urbanización del barrio. No a urbanizaciones como San Miguel Calea, San Juan y Plaza Caetana, Iser, Ogenabecoagen Barrena Gudari, Convenio Calea y Jaureguizar. No al Polideportivo Burgoso, no al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y podría poner muchos más ejemplos, pero creo que no merece la pena. Como he dicho antes, hacéis una oposición claramente destructiva. Vosotros y vosotros veréis. Y con el proyecto de Carmen 2.0, pues pasará lo mismo. El tiempo nos pondrá, como siempre, a cada uno en su sitio. Eskerrik asko. Eskerrik asko Anart. Besterik? Bai. Bueno, bera labur, ez dakit berezi dagoen asko sartzea, Baina, bueno, aipatzen duzuz, gezurrak eta erdiegiak. Gezur eta erdiegia bota duzuzuk oin, barra Anart, barra. Zilegetasunez esaten duzuzuk gure proiektuak ez direla bideragarriak. Zilegitasun duzuzuk gure proiektuak bideragarriak ez direla esateko. Ze autoritarismo eta ze paternalismotik hitz egiten duzuzuk. Gero nahi duzu batzordeetan parte hartzea eta batzordeetan zuk esaten duzun debate hori egotea? Duzun jarrera horrekin? 6 urte daramatzat nik udaletxe honetan. Eta zure jarrera 6 urte hauetan hau izan da. Inoiz ez dagoen zure batzorde batean inongo ekarpenik eta debaterako fororik. Inoiz. Inoiz Anart. Eta han gaudenak argi daukagu zelan izan dan. Eta zelakoa dan. Ez dago. Ez dago ekarpeneterako eta eztabaidarako fororik. Aurreko batzordera joan ginen, eta behin betiko proiektu bat onartzera joan ginen momentuan, logiko nahi izango litzateke, batzorde buruak proiektua zelan geratu dan, eta proiektuaren nondik norakoa beste hori azaltzea. Ez, izan zena da, hau da puntua, zerbait esateko duzue? Ez, lehen altzatu eta joatea. Hori izaten da zuen helburua. Bai, hori izaten da zuen helburua.
Eta, bueno, posten gaituena da, hasi zarela oposizioa egiten. Ja, behar bada igual, kokatzen hasi zara. Oposizioari, oposizioa egiten. Ondo dago. Gainera, diskurtso, PP eta Voxen diskurtso ultra bat eskuetan hartuta eta ahoan hartuta, osea, benetan harrituta geratu gara. Prozesua presakara mandala, agerikoa da, presakara mandala, 2 hilabetetan hau ventilatu da. Txostenak ez genuen eukin, klaros, ez? Trafikoko txostena, ez dakiz edatatan eukin genuen, baina hasierako batzordetik ez genuen izan trafikoko txostena. Eskatu behar izan genuen, ez behin, bitan, batzordean, plenoan, eskatu behar izan genuen. Gaur ere, eskatzen ari gara, zuen parte hartze hori, kasu honetan QR-arekin egindako parte hartze prozesu hori, non dauden horren erantzunak, eta oraindik erantzunik ez dekogu. Eta hori gardentasun falta ez bada, proiektu honi lotuta, parte hartze prozesu bat irekitzen duzue, eta parte hartze prozesu horrentan egon diren ekarpenak ez daude txostenean batuta. Ze kudeaketa da hori? Hori da Arkalaz? Arkalaz zuen gobernu eredua da, baina Arkalaz guzur handi bat da. Arkalaz guzur handi bat da. Gero, Euskara, dinozu, nazten dituzu, momentu joakin batean, atara daiteken aldizkari bat, edo dokumentu ofizialak. Uste dut, saiatu bar garela, edo saiatu barko ginatekela, da horrekoan esan nizuen bezala bebai, takit, igual beste alderdi batzuen gandik ez dut espero, baina zuen gandik, EAJ-aren gandik, Euskararen aldeko, edo Euskararen normalizazioaren aldeko, pausoak eta konpromiso irmoa ez izatea, asko harritzen hau. Asko, zugarri. Eta gero, egon diren alegazioak gutxiestea. Ez dakit, 5 alegazio egon dira, baina batzuk izan dira, Carmen kalea eragiten dien bizilagunen komunitate bi. Bi bizilagun komunitate egon dira, ez da? 3 bizilagun komunitate? Baina bizilagun komunitateak zenbat? Baina ez duzu erantzuten. Zenbat bizilagun komunitateek aurkeztu dituzte alegazioak? Vale. Ikusten duzu, orduan gero esaten duzu, eske batzordeetan ez dago, nipio, nipio ikusten duzu zelako frontoi batekin hitz egitea bezalagoa da. Ez duzu ezer onartzen. Ez duzu, oraindik ez duzu onartu be, orain arteko zure batzorde guztietan legeak markatzen dituen epeak ez direla bete. Dinotez legeak dino. Delegea dino. Hau da, bueno, baina orain honetaz, baina hau zer da, Ez que ez da nitu maz, edo legea respetatzen duzu, edo ez duzu respetatzen. Seriotasuna porra, uste dau, emoten dau... Nik seguramente Ainhoa, seguramente. Emoten dau eskolako patioan gauzela, benetan. Benetan, hori da, eske... Legeak zer esaten dau? Legeak esaten dau jakinarazi behar jakula, egun biko aurrerapenarekin. Eta jakinarazpena ematen dan eguna, kontutan, izan gabe. Hau da, ostiral baten badukagu batzordea, gure jakinarazpena astearte baten iritsi beharko litzateke. Uste du beste batzordeetan horrela izaten dela. Lurraldea da batzorde bakarra, ez dena betetzen. Eta hori nahikoa da, batzorde hori, edo modu horretan egin den batzorde horrek, baliogabeak izateko, edo deusezak izateko. Baina hori onartzeko gai behezara. Beitu zein erraza den esatea, behar bada, erratuta egon gintezke. Ni bentsat, egunean zehar askotan erratzen da. Eta nik ez daukat arazorik aitortzeko, eta esateko, puntu honetan erratuta nago. Baina ez dakit, hori igual begiratu beharko zenuke. Bueno, eta ez dakit, naiz beste gehiagotan sartuko. Besterik. Nik, aprobetxatu nahi dut, ez nuen asmorik berbaiteko, gaizkako oso ondo azaldu dauelako dana, baina, bueno, bota duzu zainbe proiektu gu ezetza boskatu egin dugulak. Gehienetan ni honaz parte. Ez ezaterren danak. Eta EH Bildu badakizu zer dan?
koalizio bat. Eta dago Ezker Abertzalea, dago EA, dago alternatiba, eta momentun ere, egozan ere, Aralar, bakoitza bere iritziarekin. Eta sartu iritziarekin, baina gauza bat dekogu guk arkalaz lan egiteko asmoa eta gogoa. Eta elkar ulertzeko. Eta hemen gauz, danok, aho batez, gehienetan, esatearen danetan, aho batez, erabakiak hartzen. Eta botatako Zelaieta parkea, Zelaieta ambulatorio, AIC, industriaguneak, Forja Zizar, Parkin Iser, non Parkin Iser gu hasi ginen bultzatuten, por cierto, beste guztiek hasi ginen bultzatuten, bai 2011 legintzaldi horretan, Eroski, San Miguel, Urgoso, gauza guzti hauetan pisuzko arrazoiak eukin gendun ezetza esateko gure ustetan. Ekonomikoa, baliabiderako edo etorkizunerako interesgarri izango litzateken edo zer hipoteketak gendun momentu horretan gauza bakoitzean, izan like dirua, izan like lurra, izan like etorkizuna, bai? Eta horren araberan, eta zera, sasoiz, joan gara aztertzen zuen jasotako proiektu guztiak. Eta ondoz gaizkak izan dauen moduen, zuen proiektuak agertzen dire zuen pamfletotan, benetan egingarri eta ikusteko zelakoa diran, benetan, ez da bi egun ez deko guz planuak bide moduen ikusteko. Ez da bi, justu 48 ordu, deko guz gauza, espediente guztiak ikusteko. Non legean esaten dauen, da, 48 ordu, ukin beharko gendukela, abilak, hau da, bi egun, abilak eukin beharko gendukela, espedienteak ikusteko. Eta emoten danetik abizua, batzarra egin arte, bi egun tartean egon behar dira. Eta ez da betetan. Eta nahi dozue, olako espediente mardul bat, 48, non saiatzen gara, 8 ordu egunez loiten, 16 eta lana be badaukagu, eta zera guztie horiek egiteko, kriston lanak egiten ditugu, eta saiatzen gara egiten, gauzak egoki eta alik eta prestatzen guztiez ekarteko batzorde eta udalbatza honetara. Hori esan da, EH Bilduk erabakiten dauenean, kasu honetan EH Bilduk erabakiten dauenean, ezetza proiektu bati, lehen kasu honetan gaizkak oso ondo argitu dau, zeintzu diren gure ezetz arrazoiak proiektuei, eta kasu honetan be aipatu dau, hemen, nahi izan bazen nuen, prest egon egitekela honetaz berba egiteko eta adostasunerako. Baina ez da egon betarik, eta adibide argia da. Guri maiatzaren 21 batean aurkeztutako planoa, eta zuek iruditutakoa, eta zuek aurkeztutako maiganean, ez da ezer aldatu. 2 hilabetetan. Ez da ezer aldatu. Hortaz, prozesu partertzaileak ez dozue kontuen hartzen. Ez dozue ezer aldatzen. Eta, bueno, ez da lehazotako gehiago, ez dute gaizkak argibide eta zehatzak bota dauzela, baina, bueno, hori da nik esan behar nebana. Bego, mesede? Bai, eta bukatzeko. Joean hartz, iruditzeinaku oso tristea, benetan, jo behar baldin badozu, diskurtso ultraeskuindar eta eskuindarretara, benetan, argumentatzeko gure posizionamendua Carmen Kalearen peatonalizazioarako, iruditzeinakuna da argudio falta. Argudio falta eta egiten dozu PP eta Voxek egiten duten berdine. Argudiorik ez dagoenean, argudiorik ez daukasunean jotzen dozu, venga, dena 20 urtetako garaietan izango balitz modan. Eta gainera egiten dozu jarrera prepotente eta paternalista batetatik. Nik ez zaitut ikusi kuestionatzen zuen gobernu sozio edo kideen jarrera. Eta eurek bai badekie.
Atzetik badauzkate igual mai gaineratzea gustatuko ez litzaizkien beste hainbat faktore. Baina gertatu direnean. Eta haiekin baskide zarete. Eta horrek ez dizu inporta, anartz, edo ez dizu inporta. Haiekin adostasunetara heltzen zarete, koalizioan zoazte, eta uste dut hori larriagoa dela. Hori uste dut larriagoa dela. Orduan, ez dakit, anartz, benetan ez daukazu bestelako argumentorik, PP eta Voxerenak ez diren bestelako argumenturik, jazta, ez? Gainditu ditzagun, gauza batzuk. Eta guri, desde luego, zuk, anartz, edo zuek, ez diguzue inolako ejemplurik emango. Ez diguzue inolako ejemplurik emango horretan. Eta niri, are gutxiago. Eskerrik asko. Zortzigarren puntua. 1482 alkatearen dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gehigarrien 2025ko laugarren espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Bai, kaixo, eskerrik asko. Alkatetza dekretu honetan, batzordean esplikatu zen, alkatetza dekretu honetan 2024ko udal aurrekontuaren likidaziotik datorren diruzaintzako gerakinak gehitzen da gastu orokorretarako. Daude ia 450.000 euroko gehikuntza bat da, eta beti bezala dauka kontu hartzailetzaren oniritzia aurrekontu egonkortasuna kalkulatu aurreko kontrol iraunkorreko txostenean. Partien erlazioa eta dana da. Eskerrik asko. 9. puntua, 1601 alkatearen dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gehigarrien 2025ko 5. espedientea onartu zen. Miren, ez? Bai, hau aurreko puntuaren berdin, 2024ko udal aurrekontuaren likidaziotik datorren diruzaintzako gerakina gehitu da gastu orokorretarako 75.000 eurotan. Eta honek ere kontu hartzailetzako oniritzia dauka espedientean bertan. 1626 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gaikuntzen 2025ko 3. espedientea onartu zen. Miren? Bai, hemen pixka bat desberdina da, komentatu genuen batzordean baita ere, Bizkaiko Foru Aldundiak abenduaren 19an foru dekretu bidez toki erakundeen proiektuetarako foru diru laguntzen deialdi bat egintzun, eta oinarri arautzaileak onartu zituen. Helburua zen Bizkaiko lurralde historikoan adin guztietarako lurraldea bihurtzen duten proiektuak laguntza 2025 urtean. Udalak, Amorebieta-Txandoko udalak eskaera egin zuen, eta Gizarteekintzako Foru Diputatuaren foru agindu bidez onartu zen, udalari 12.340 euro ematea. Aurrikusi gabeko diru sarrera bat jaso danaz, adineko pertsonen zahartzaro aktiborako partidara gaitu zaio. Eskerrik asko. Osoko bilkurari 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikuluaren diru laguntza izendunak behin betiko onarpenaren berri ematea. Larra auzo elkartea. Bai, hau aurtengo maiatzaren 30 egintzan osoko bilkuran hasiera batean onartu zen, 2025ko aurrekontua betearazteko udal arauaren 20. artikuluaren aldatzea, jendaurrean ikusgarri jarri zen Bizkaiko Foru ofizialean argitaratutako iragarki bidez ekainaren 11an, eta ez danez reklamaziorik aurkeztu, erabakia behin betikotzat jozan. Larra auzo elkarteari guztira ematen zaion diru laguntza 2005 eurokoa izan da, eta hau argitaratu zen Bizkaiko aldizkaria ofizialean uztailaren 14an. Osoko bilkurari 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikuluaren diru laguntza izendunak behin betiko onarpenaren berri ematea. Bernako jai batzorde. Bale. Hau ere aurrekoaren data berdinekin, maiatzaren 30an onartu genuen osoko bilkuran, argitaratu zen, jendaurrean ikusgarri egon zen, etzan egon alegaziorik, eta behin betikotzat jozan. Bernako jai batzordeari guztira ematen zaion diru laguntza
hau da 3.889,30 eurokoa, eta argitaratu zen Bizkaiko aldizkari ofizialean uztailaren 14an. Asko. Osoko bilkurari aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Kreditu gehigarren 3. espedientea eta egonkortasun txostena. Hau ere, maiatzaren 30ko osoko bilkuran onartu zen, eta bueno, argitaralpen guztien ondoren, etzan egon erreklamaziorik, eta erabakia behin betikotzat jozan, eta aldizkari ofizialean argitaratu zen uztailaren 14an. Mila esker. Osoko bilkurari aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Konpromisu kredituen lehenengoko espedientea. Miren. Berdina, maiatzaren 30ko onarpena osoko bilkuran, argitalpena egon duzan, hau zen aurrekontuaren aldaketa, jende aurrean jarri zen ekainaren 11ko argitalpenarekin, ez da egon erreklamaziorik, eta baitare uztailaren 14an argitaratu zen. Mire. Eta azkenaia, 2024ko aurrekontuaren likidazioan egonkortasunaren, zor publikoaren helburuaren eta gastu arauaren txostenean egindako zuzenketaren berri ematea. Miren, ez ez? Hau desberdina, baina batzordean ere aurkeztu genuen. Dakizuenez, 2024ko aurrekontuaren likidazioaren egonkortasun txostena beti bidaltzen da Bizkaiko Foru Aldundira, hango teknikariek doikuntza batzuk zuzentzeko egindako proposamena jaso da, hori ontzat eman da kontu hartzaietzatik, eta beste ebaluazio txosten bat egin du zuzenketa hoiekin. Edo nola ere, betetzen ditu aurretik bezala 2024ko aurrekontuaren likidazioaren gastu arauak markatzen dituen termino finkoak, eta lirateke lehenengo puntuan egonkortasun helburuaren betetze mailaren azterketa, ondorioztatzen dena da 24ko aurrekontuaren likidazioak finkatutako terminoetan Bizkaiko Foru Aldundiak ekitaldi horretarako adostutako aurrekontu egonkortasunaren helburua betetzen duela. Dala zerokoa. Bigarren puntuan, gastu araua betetzen dena aztertzen da, eta honek esaten du adostuta dagoen gastu arauaren helburua da 2,60, eta gure kasuan gastu konputagarriaren gehikuntzaren 100koa da negatiboa minus 110,80, berez beteko luko baitaren. 3. puntuan, zorraren helburua bete dena aztertzen da, hemen markatzen du zor publikoaren helburua dala 160, eta gure kasuan zor bizia, hau da, sarreraz finantzarioetan, izango litzateke 0,38, eta zor formalizatua sarrera arruntetan 0,36, beraz, baita ere betetzen da. Azkenik aztertzen da plan ekonomiko finantzarioa beharrezkoa den edo ez, eta kontsideratzen da ez dela beharrezkoa plan ekonomiko finantzariorik onartzea. Espedientearen aldez aurreko etengabeko kontrolaren emaitza berez aldekoa da. Asko, mire. Ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana. 2025ko 1554 alkatearen dekretua. Estar, mesedez? Bai, egunon. Honek izan direz alkatearen eskuordetzak. Lehenengo, Amaia Aurrekotxe Irigoraz, zinegotxearen esku ustea, Aitor Agirre Ormaetxe eta Natali Nebet Krisostomo seminarioen arteko eskontza, ekainaren 28an 12:00. Baita Ernesto Pastora Berzosa eta Eider Gorostidire Arguelloren arteko eskontza ekainaren 28an 13:00. Eta Paulo Jorge Márquez Leite eta Mercedes Maneiro Rodríguezen arteko eskontza ekainaren 28an 13:00. Bigarren, Ander Uriarte Pujana zinegotxearen esku ustea, Arkaitz Basterra Salbideren eta Pavel Marsiken arteko eskontza, ustailaren 5an eguerdiko 13:00. Baita Aitor Egiarte Mejiasen eta Iratze Madariaga Agiletaren arteko eskontza, ustailaren 30an eguerdiko 12:00. Eta Asier Egiluz Goitia eta Clara Arrieta Alaesen arteko eskontza, urriaren 25an eguerdiko 12:00. Hirugarren, Koldo Bilbao Uriarte zinegotxearen esku ustea, Aner López Arana eta Silvia Izpizu Loiolan arteko eskontza, ustailaren 14an 12:30.
Eta laugarren, Ainhoa Urtenetxe Alvarez zinegotxearen esku ustea, Sergio Marban Cisnerosen eta Maitane Zuluaga San Roman arteko eskontza, urrian 24an, eguerdiko ordu batean. Alkateak esku ordetuta, tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea, ez mesedez? Bai, tokiko gobernu batzordeak, ekainaren 27tik 2025ko uztailaren 23ra hartutako erabakiak honek izen dira. Bat, behin betiko onartu kortederra ui bat lurzoru urbanizagarri industrialaren sektore dagokion urbanizazio proiektua. Bi, obra lizentzia dude auzoko 11. zenbakian dagoen Urizar baserria eraberritzeko proiektu eraldaturako. Hiru, esleitu Nafarro eguneko zentroko beko solairuko barrualdea eraberritzeko obrak. Lau, hasiera batean onartu boroa industrialeko 2B6 partzelari dagokion xehetasun azterketa. 5, konpentsazio proiektuaren dokumentu juridiko osagarria egun ui bat kortederra industria lurzoru urbanizagarriko parzelazio proiektua. 6, esleitu Amorebitatxanoko San Miguel kalearen azpiko San Martin errekaren zeharkako dreinatze obra birjartzeko kontratua. Eta 7, luzatzea Amorebitatxanoko udalaren adinekoentzako eguneko arreta zerbitzuaren kontratua. Eta 18. puntua adierazpen instituzionala, ekialde hartainean, bakea sustatzea, tropa israeldarrak erretiratzea, eta estatu palestinarra aitortzea. Ez mesedez? Bai, ekialde hartainean bakea sustatzea, tropa israeldarrak erretiratzea, eta estatu palestinarra aitortzea. Amorebitatxanoko udalak beharrekotzat jotzen du. Lehengo, modu irmoan eta nabardurarik gabe, gaitzestea Israelgo estatuak Gazako populazio zibil palestinarren aurka egindako genozidioa, herri palestinarrentzat ondorio suntsitzaileak izanik. 2, berehalako sueten iraunkorra eskatzea, indar militarrak lurralde okupatuetatik erretiratzea, eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea. 3, Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea, lurralde horri blokeo ankerra eta legez kanpokoak enduz eta palestinar lurralde okupatuaren okupazioa amaituz. Israelek Gaza eta Cisjordania ekialdeko Jerusalem barne okupatzea legez kanpokotzat jotzen duen nazioarteko justizia gortearen 2024ko uztaileko kontsulta iritzia praktikan jarriz. 4, Gazako osasun sistemaren suntxiketa sistematikoa salatzea, ospitaleak, ambulantziak eta medikuak bombardeatzea barne. Osasunaren arloko 1500 profesional baino gehiago hil dituzte, besteak beste, medikuak eta erizainak, larrialdietakoak eta sorospenekoa. Gatazkaren aurretik zeuden 36 ospitaletatik 17 bakarri daude partzialki operatibo, eta kanpainako 10 ospitale gaitu behar izan dira, oso edukiera mugatuarekin, eta UNRWAren 22 osasun zentroetatik 6. Hildo horretan, Gazako zerrendako iparraldeko azken ospitalea, Alauda ospitalea, Euskal Lankidentzako funtsekin finantziatuta, desegitaren aurka dagoela adierazten du. 5, Palestinako gizarte zibilaren eta langile humanitarioen kriminalizazioa salatzea. 2023ko urritik gutxienez lan humanitarioetan diharduten 452 pertsona hil dituzte Gazan, horien artean UNRWAko 310 langile. Era berean, Israelek gutxienez 252 kazetari eta komunikatzaile hil ditu, eta gatazka hori hilgarriena da prentsarentzat, erregistroak dituztenetak. 6, erakunde guztiei, bereziki Europar Batasunari, egitateen larritasunaren aurrean jarduteko eskatzea, eta Israelekin Palestinaren okupazioari lortutako enpresekin eta horiek finantzatzeko funtsekin duten merkataritza eta politika akordioa berrikustea eta armen merkataritza amaitzea. 7, Europar Batasunari eskatzea bere eragina eta boterea erabildezala giza eskubideen justizianen eta kontuak ematearen alde. Hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzeko, estatu guztiek gatazkako aldei armak transferitzea etetea eskatzen baitu. Gutxienez, nazioarteko zuzenbidea urratzagaitik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan aritzea. Eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea, nazioarteko zigor auzitegiak eta NBR-en ikerketa batzordeak Palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. 8, Europar Batasunari eskatzea Gazan presentzia militar iraunkorra esartzeko mugak aldatzeko, edo Palestinar herritarrak Gazatik edo Zisjordaniatik deportatzeko edozein ahaleginen aurka egiteko. Eta nahitaezko leku aldaketa hori Genovako 4. hitzarmenaren arau uste larria dela eta gerrako krimena dela onartzea.
Hildo horretan, egindako krimenen gaitik, Israelek kontuak ematearen alde lan egiteko eskatzen dio, nazioartek zigor auzitegiaren eta nazioarteko justizia auzitegiaren lana babestuz. 9 ekialde hurbileko Palestinako refusiatuentzako nazio batuen agentziak, UNRWAk, premiaz eta presaz egiten duen lana berrestea, premia humanitarioko arrazoiak oinarri hartuta eta haren agintaldia ez ahultzeko eskatzea, bai eta ez ohiko finantzak eta defendatzeko ere, agentziaren lanaren iraunkortasuna ziurtatzeko. 10. Amorebita Etxanoko udalaren elkartasun aktiboa adieraztea, gerren biktima guztiei eta munduko giza eskubideen urraketen egoera justifika ezinei. Batez ere Palestinako herriari eta garapenerako lankidetzarekiko, laguntza humanitarioarekiko, elkartasunarekiko, sentsibilizazioarekiko eta Palestinako herriaren aldeko gizarte eraldaketarako hezkuntzarekiko konpromisoa mantetzea eta indartzea. 2026, 2027, 2028 eta 2029ko aurrekontu ekitaldietan UNRWAren aldeko 20.000 euroko diru laguntza izenduna esarriz. 11. Israelgo estatuak egindako ekintzak arbuietzen dituzten nazioarteko ebazpen guztiak babestea eta politiken koherentzia zaintzea. Israelen aurka neurri eraginkorrak aplika daitezen genozidio honekin amaitzea ahalbidetzeko. 12. Artxibo eta dokumentu historikoen suntziketa salatzen du, eta hori galera konponezina eta Palestinako herriaren memoria kolektiboarentzat eta nortasun kulturalarentzat, eta Palestinarren ondare kulturalaren suntziketa sistematikoa erakunde ugarik beren historia eta kultura ezabatzeko apropos egindako ahalegintzat jotzen dutena. Eta 13. Palestinar herriak bere estatu asko eta subiranoa sortzeko eta errefusiatu palestinar guztien itzulerarako eskubidea defendatzeko duen eskubidea onartzea. NBR-en 194. ebazpenaren arabera eta beren etxe eta lurretara itzultzeko eskubide besteren ezina aitortzea. Eta 14. Akordio honen berri ematean Palestinako enbasadari, Palestinako ieslarientzako nazio batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundei. Eskerrik asko, Ester. Eta azken puntura joko dugu eskariak eta galderak. Baten batek badukazio zer esaterik? Bale. Bukatutzat emongo dugu